sini narai pai sopoja narok nai manai tini o thengkrang narok ni bisingo mandai 7 jon tai khomolong 7 jon ni bisingtoi sejotone ya phok na haina hai tini si gas sini sar Ganesh no bonobhan erishore brahmana magi koijamo haina hai tini special guest Shri Pradeep Kumar JDO West Subzone bonobhan erishore brahmana magi West Zone Shri Binoy Debroma Mandai Subzonal Chairman Shri Binoy Debroma na bahina minister Guest of honor Shri Sudhir Debroma Vice Chairman West Zone bona bahina Abang yagulo sini khomolong subzonal chairman Shri Kripesh Debromano hai bana bari sai ya ba khomolong ni sung joban pal khai pe ada khomolong joto dedi ke pasadi tini oro kisa kok sanai nei subzonal bising tui khai nai Batalai mong panda norok nai manai abo tini no Shri Maharaja Bir Vikram Kishore Maniko Bahadur Thima Sanaruk Sawai 100 sorry Asema Sanaruk Sawai 100 Ajishi Habangai Dugulija Ajishi Prashashan Bai Narkoja Tripura Football League Tini Mo Salkahon Doralo Oro West Zone Nibisingo Khorja Kashini Subzone Polagarani Khela Tini Opening Khajakni Immigration Khajakni Kirini Mo Khelani Immigration Nije Program Mo Program Ni Chun Sabapati Chonga Yafano Only Chief Guest Chini MDC Borman Ganesh Deborma Subzone Mandai Khomolong Subzone Chini Chairman Khorokne Monchowa Asujak Taichini Social Workers Tony Deborma Lemon Deborma General Development Officer Inyakaba JFDU West Chinaro Pradeep Kumar Deborma Mandi Subzone and Khomolong Subzone Khorokne Chini Subzonal Officers Jotto Orotini Kusunjak Doshogok Kirini Mo Khela Bishiko Kolok Shalia Kirini Mo Football League Mo West Zone Niberamu Mandi Subzone Buses Khomolong Subzone Under 19 Boi Khela Orotini Chun Prakishani Porano Nuk Lainai Au Notri Edisha Habango Bodagani Netrittobai Tripramotha Power of Family Yagulo Kabanga Department Kabanga Agenda Lama Kaham Marunai Ti Kaham Nungsongani Vyavastha Ma Khainai
एजुकेशन नि काम काय अपडेट खाती सेनानी अबनी बय एजेंडा नाजात विभिन्न बेकार युवक युवती रोगनी बंगी जे पार्मानेंट गवर्नमेंट जॉब अथवा एडिसी